clear tu te zong zong chi bai vek ole voin November ni som pathum sang ni som ni pali ni lai nia chanchin langsar zualte tanin tai region khamau chia Burma sipai paruk an thi Burma rampum huwa pa chen in noi khat chuang ti chiat ani to Sian state a Burma sipai thona nen moment thla ka wangin naw pang pakhat telin mi paruk an thi naw chu kho pui bazara Burma sipai in moment thla ka civil mi poisoi lo som pakhat an thi mi mu kho puya Burma sipai bai an tok sipai panga an thi rocket pani nen Burma sipai station an kap haka ko puin dauna chu CDF haka chu an report na anai falam le minta drama in kana chanchin kim chang a top thleng mi lawai thak sak theu turin kan som cheu tanin tai region khamau chi a Burma sipai paruk an thi tanin tai region khamau chi kho pui angchen ta kho bula Burma sipai ke aron kalte chu ko tang people defense force KPDF chuan bomlen an lo lam buna wangin Burma sipai paruk thian thu KPDF lam chuan thu chuan siam November ni som pakhat chundar som panhi vela khamau chi kho pui mayuen kholam panaron kal Burma sipai somre chuang chu angchen ta kho bula mi pui sipai lam chuan bom kamin an lo baya wangin Burma sipai paruk chu ahmuna an thingal sipai som chuang hliam tuar an oma hliam tuar te chu khamau khuwa anin khwarna lama motor mangin an tan chet thu riat ani Burma sipai ho hi angchen ta kong puya checking nei pha zelin poisoi lo civil then khat po manin an motor le dir thaite po an lak sak thrin ani ko tang people defense force chuan Burma sipai kut hnuaya sipai police le khochung how tu te chu mi pui poisoi lo tam tak chunga an du dan dana an chel lak an ti top ani lo chuan 10 vek an ni tur thu an thriat tir bok ko taw kho puya in dauna aso san thai reng awangin mi pui te chu KPDF ina ti tur le ti lo tura an thu cha te chu zom theu turin gen na an siam Burma rampum huwa pa Burma sipai in noi khat chuang an har cheto Burma sipai na thunai na an lak na hi kumthum chuang ni to in he an lak nu tangin voin thleng hian rampum huwa pa in noi khat sanga zathum an hal kang to thu chu data of memory November ni som khan thu chuan siam Burma sipai kut hnuai ten in noi khat sang khat zali chuang an ti chiani Rakhine State buti tang kho puya mei thachung khan in sangthum zaret somli chu an hal kan sak thu riat ani state le region zonga thlir chuan second region a chen in sing sari sangthum zathum le somnga chuang Burma sipai lam chuan an hal cheta wangin rampum huwa pa chen na in chetam berdin muna a omani chuan Magui region Mandalay region Rakhine State le Chin State a po sing ni sang rok zanga le somle chuang hal kang ani thu data of member chuan atar langbok he in chate hi Burma sipai hawina an hal kang hrim ral thuam pui ral thuam te le thona boman thak wanga chia ani data of member thu chwa dan chuan sangni somni pakhata chen in sangni le za chuang sangni somni pahnia chen in singli sangruk le zako chuang sangni som pathuma chen in singthum sang khat chuang le sangni somni pali Augusta thlengkhan in singni le sang khat chuang ti chiat an ni thu atar langani Sian state a Burma sipai ten thona nen boman thla ka wangin naw pang pakhat telin mi paruk an thi Sian state thanglam pinlam kho pui le phekong kho pui te chu Burma sipai an thona nen boman thla ka wangin naw pang pakhat telin poisoi lo mi paruk an thia kho chung mi zan hi chuang man an ni thu KNDF news le thuretu hnen atangin hriat ani November ni som pakhat khan phekong kho pui pu che khwa tanga raman hathok ron ho kho chung mi zan hi chuang chu pinlang le phekong kho puya tan hunin khuar Burma sipai te chuan dan lawa lo manin pinlam kho pui chunga sports stadium pakhata anda thu hriat ani hen man tak te hi tu te nge an ni ti le mi pa le mai chia engzan nge om ti aro hriat chian alan ri lo phekong kho puya in khuar Burma sipai te chuan pinlang le phekong in kara om nam pham wu pin song luen chain kongpo bamau khwa le pheko kho chunga mi pui chen ina te lutin thil tam tak an lak saka in tam tak an hal kang sak vek bokani chenin an ti chet tak te hi engza tak nge an ni ero hret chen alan ni lo Burma sipai ho chuan heng khwa le a chevela thora nen ron thlok rangin voi za chuang boman thak to ni heng kho puya te hian mi pui sipai nen in do na hi engma om lo ma se Burma sipai hawina ra thuam pui bom le drone nen bomangka de orenga wangin November thachungin poisoi lo naw pang kumrian mi pakhat telin
civil mi paruk an thia panga in hliam an tor thu riat ani naung chu kho pui bazara Burma sipai in bom an thlak civil mi som pakhat an thi Sian State chaklam naung chu kho puya bazar puya November ni som pahni khan Burma sipai ten thlona mangin bom an thlaka poisoi lo civil mi som pakhat thin som pakhat hliam tur an thu TNLA chuan thu chuan siam November ni som pahni chanu dar thum vela Burma sipai chuan thlona mangin bom an thlaka naung chu kho pui bazar puya lan san ting pui dora tak atla ti in an hriat tir bom an thlaka wangin chen in pali le khwalzin chuanna motor enga mozat po ti chiat ani mi som pakatin nunna an chana lan san ting pui dora athien tamber thu khotlang ho tu te hena tangin hriat ani November ni som pakata po khan Burma sipai thlona chuan mugo khopuya bom nen abaya wangin civil mi som chuang thin mi som pathum liam turan thu TNLA chuan tarlang mi mu khopuya Burma sipai motor pahni bayan tok sipai panga an thi rocket pahni nen Burma sipai station an kap Sagaing region min mu khopuya Burma sipai motor pahni chu bom kamin an lau baya sipai panga an thi thu BLDF how to pakhat chuan thu chua asiam November ni som pahni chonhuda som pahni le mini som ni pakhat vera Sagaing khopui Burma sipai kematanga mungyo khopui pantura ron chuak sipai motor pahni chuan mungyo mandali kong inzom na duty sipai engamazat phurin anron chua thu BLDF chu riatir anni BLDF lampon Burma sipai motor pahnia ron kalte chu bom nen an lo lambuna sipai panga thin hliam tuar po anom nual thu tarlang ani Burma sipai lam chuan silainen kapin bailet vema se BLDF lamatangin thile hliam omlawin an tol hnung le thei thu riat ani chuan Mandalay region nuwa thu chi khopui highway number 317 a Burma sipai station chu nuwa thu chi PDF chuan rocket pahni mangin an ka thu an tarlang November ni som pakhat chon hudar thumvel khan mipui sipai lam chuan rocket pahni mangin Burma sipai station chu an baya Burma sipai lamatangin thile hliam engzat chiangen tiero tun thleng hriat chen alani lo hein kana hi NPDF le min chian mipui sipai tangrualin hlotling taka operation an nei thei thu tangwal sipai lam chuan hriat tirna an nei Hakha ko pui in dauna thil thleng chu CDF Hakha lam chuan report na an nei Chinlen Ram Chin State Thantlang le Hakha Township chu Chinlen Council chuan in dauna kalpuin Tilim Operation 4 chu thathum chung an kalpui towa Military Council SAC Camp Tamzok lak sakin hlotlina tam tak an chanthu mophurna nei tu lam chuan November ni som pathuma tlangzarna an nei CDF Hakha report danin Military Council SAC te chu Hakha kong puyatanga thantlang lam kal theilo turin ni somret pahni an dang chat towa Military Council SAC in daw thlona MI17 chu kap chia in thathum chungin Hakha ko puin dauna SAC sipai somnga pathum thin mi sompali in hliam an tuara mi paruk nungdama an man thu an soi police mi som pathum le SAC sipai mi pali an vain mi som pasari chu CDF Hakha hena a hranin an peluta chung CDMR chuan rathuam thanhem tak an tlan chua puya 60mm bomb MA15 M79 telin silai pakwa chu CDF Hakha nena an peluta a hranin thathum chungin Hakha ko puin dauna SAC rathuam silai auto somni pathum lai lak sakin CDMR rathuam tlan chua puitenen tiamin thathum chungin SAC rathuam silai somnga panhi chu CDF Hakha ten an chanthu voin November ni som pathuma tlangzarna an nei Hakha le thantlang ko pui Tilim Operation 4 chu Chinlen Council chuan voin thleng ala kalpui ani Falam le minta drama in kana thleng chanchin kim chang Chinlen Ram Chin State Falam Township chu November ni riat atangin Chim Brotherhood lam chuan operation an kalpui towa SAC lam chuan jet fighter le laipui an hmangna sa hle a Kali Township a SAC sipai chuan nasa takin a cover tel pui thu kandonga CNO CNDF lam chuan Falam Rama mipui ral tan thailo te chu pon chuak lo tur le mani ina tom tat turin hret tirna an nei November ni riat jinglam dar somatangin Falam kho pui chunga SAC lam chuan laipui an tong ka a tlanglo venga in pahni chu kangralin Chim Brotherhood lam chuan an norlet thu kan dong
November ni kwa tangin Mintrat Township a Military Council SAC Khalaya 274 Battalion chuan Mintrat khopui chu halin tual chung in somli ai tlem lo akang ral to a Chin Brotherhood lam chuan norin in ka ton na anasa hle a SAC lam chuan Mintrat khopui chu jet fighter mangin voi engem zat aka to thuan soi Chin Brotherhood lam chuan falam le Mintrat Township chu lakfel tumin operation akal pui mek ani man sonem sipei thian omem SAC engzan nge thi da hliam omang ti ero ngen na angin engma post kan siam ri don lawa Chin Brotherhood lamin chanchin kim chang media anron chwa le don awangin chumi ma chu sipei lam chanchin kan update don lawani Chin Brotherhood upa te chuan an operation pass ani ngei theina turin tongrai pui ngen na an nei ani atop thleng milo thir saktu in zawai chunga thilung takin kan lo me